ariko nje niko kanzu konyine nanenze ariko ibindi byose bari bateguye neza ibintu byari sawa ibintu byari oke kabisa sale yari tuje abantu batuje rwa rusaku abantu basanzwe bajagara ariko hari ahantu bajagaye basomye bavuze oye Rumumba bavuze ngo wazalendo ngo sisi wazalendo ubundi wazalendo reka tubwire abantu bahise banyagara sare iranyagara abantu bafashe rino zina nabi kubera ko abaryise barikoresha nabi ubundi turi wazalendo abazalendo nabanyigihugu abapatriote bakunda igihugu Rumumba reka musobanurire yabashaka kuvuga abapatriote ntazi ibyo muzamwita abazalendo iriyo so rero ntabwo ari wowe yise umuzalendo nuriya bari ariko Leti makanika ni bavuze ngo bibatije izina rya Bazalendo bararicafuje. Iyo zina bararicafuje. Nibyo dushatse kuvuga ngo yazina bararicafuje. Twozoribaka. Divide and rule. Ibi ngibi ni system y'abadage yo kudividinga no kuyobora kugira ngo mu Banyamurenge ivyo bintu bona bitarabayeho ubu nyine. Cyane. Sarabaye. Ariko izo division uretse ko nta nico zitwaye. Nta nico ziravuga. Nta nizihari. Ntizirakomera. Ziraho ngaho n'utuntu turaho. Uzibona nk'ikibazo se cyangwe? Bo nta kibazo navuga ngo kirimo ariko habayeho ukundi kurenga coba kirimo. Ariko kurenga gute? Hari ikintu kiza kiba gusa twebwe gatura ubwoko bumwe. Use kurenga gusigaye kwica mugenzi wawe nuko none ni uwango kuratangiye ni kurenga kuzoba gukabisha kurenge he nukuvuga ngo reka dusaba abarundi abantu bumva runo rurimi gusakaza bino bintu kwifatanya natwe kugira ngo ubu butabera buzaboneke kugira ngo ico duharanira aka karengano Munyamurenge agira abarundi ntibemereye ko ibintu bikomeza kuba kuko hari ijambo umugabo Mbayahaga yavuze ubushize ngo nta Munyamurenge uricirwa mu Burundi urumva je nabaye Burundi kera ureke bino byagatumba mu ntambara yandadaye je nari Burundi hari abagabo b'Abanyamurenge bishwe abo barimwo oncle wanje tiumva ko kubera nkuko bishe bari abanyagatumba tiumva ko ari kera nidushaka tureke ibi bzubu yoza kumpakanya gute njewe nzabapfuye hari abishwe ico gihe 93 none abo ngabo ni gute woja kuvuga rero ngo ntabishwe ako se ntitubabashingese no kubarira hano abo tumaze gutaya harabuzi bashingiye utugara umunani nk'icumi bangahe ni nk'umunani canke 20 nanje no gashingira so Munyamurenge se irintaki duha igitekerezo cyawe aha muri comment section twarimo tuganira n'uyu mugabo ni Demu A world of stories. Muraho Demu muraho mwana data meze bite turashima Imana urakomeye taco mbaye finally you are here I'm here twarugiyeho ngo tuzoganira musarire wagumye niwe wagumye kungwanya ese buriya niji oya ariko cyangwe ni miss kandi no miss cyangwe twaraburanye ako no kuburana kurimo siko ugiye duherukanye duherukanye ku masagamwe sorry cut nari ngo duherukanye ku masagamwe yigeze kuba nayo turayatambutse yego uyu munsi twari turi mu gikorwa cyo kwibuka yego byari bimeze gute duhere organization wabonye yari panze gute niki washimye niki wanenze nk'umunyamakuru yego uyu munsi reka tubanze twibutse abantu yari inshuro ya 21 yo kwibuka abacu bazize uko baremwe nuko basa abapfiri hariya mu Gatumba ndetse no mu Bibogobogo uyu munsi ni umunsi kwanza twebwe abari umunsi w'akababaro kuri twe ntago abari umunsi w'ibyishimo ndetse tunihanganisha cyane duha pole abantu cyane
indani muri stress babuze ababo abo nibo tubanza guha pole ariko uyu munsi ni umunsi nyine tuzatuza nyine tuje kugira ngo twibuke bari abacu badusize duhere ku munsi nyirizina uko wahereye guhera mu gitondo ugera ahangaha we wahasanze hameze gute hateguye gute ibintu byari byifashe gute umunsi nyirizina twaje ari mu gitondo cya kare ndetse nshima abantu yuko bitabiriye vuba kare batangiye nko mu masaha 3 ariko hari abaje mbere baje nyine mu buryo bwo gutegura dore ko sinzi nimba abantu babibonye n'ubundi ni nka myiteguro yatangiye ejo ariko uyu munsi rwose abantu bitabiriye baza kare kuko bari bazi igikorwa tujemo uretse ko ntago navuga ngo bitabiriye cyane nk'indi minsi yego isare yari yuzuye kugera iri inyuma yari yuzuye pe yari yuzuye ariko waza ureba abantu bari hanze abundi yagaza yuzura abantu bakabura aho bicara intebe zikaba nkeya ariko n'uyu munsi zabaye nkeya sare yari yuzuye ibyo simbihakana murebe video zirahari kuri media twakoze live tuzi abantu bagenda barebe video z'ibiriyo byashize bindi byabereye hano kwibuka zirahari barebe amasaha waza usohoka ukabonamo abantu bakeya hanze ariko ubundi wasangaga urabona ko cyagiye abantu basohotse wasangaga abantu babuze aho bicara bangana n'abari hanze so wasangaga citabiriwe mu rugero rurenze ku rwa ruhande ubwo ni iyihe mpamvu batitabiriye gutyo sinzi sindabimenya impamvu uyu munsi batitabiriye nk'ibisambo bitabiriye reka kubera ko simvuge ngo ntibitabiriye ariko ntago ari nka mbere wewe impamvu yawe nukuvuga ngo kubera ko hanze hatari hari abantu benshi ubundi twagaza twitabira hariya ku miryango urabona hariya ku miryango ugasanga kwinjira ko murabyigana bamwe ko barahagarara bakareba bahagaze ariko uyu munsi wabonye ko sare yari yuzuye gusa nuvuga ngo haja yako nuko abantu bagombaga guhagarara iyo bakaza tukitabira nka mbere ugasanga hano haruzuye sinzi impamvu abantu bagabanyije si ukubera ko wenda babonye yuko baza bashika bagahagarara ke bari yo bari impamvu yatumye none bavuga ngo reka bareke kuza ariko nanone waje uzi impamvu se guha agaciro ikintu usanze wacereshwe ugasanga huzuye warangiza ukaja hanze ntaco bitwaye none ahagarara hano nkumva ariko nanje nkagaragaza umusanzu wo kwitabira no kuza bigaragaza ishaka naho kwa muguma mu rugo gusukama uryama cyangwa ukagira gute ukaja mu mirimo simbo ariko si byiza ku munyamurenge si byiza koja mu murimo uzi ko uyu munsi ari umunsi wo kwibuka abawe umunsi umwe gusa wogerage jewe hari ikiganiro hari space twigeze dukora nijoro ndababwira ngo iki kintu tugiha agaciro cyane nk'abanyamurenge kuko ni icacu nta wundi uzogiha agaciro uretse twebwe noneho twitabire tureke indi mirimo n'ibindi ndetse cyane nk'abakora hano nukuza ugenda kuko ico nkundira abanyakenya baratinya barubaha hari ibintu bamwe bintu baza bumva uzibwiye nk'umunyakenya ukamuga ngo ngiye muri UN ntaza kwimuruhusha nwango rero wabwiye umunyakenya ngo uyu ni umunsi nti tuzadukora twebwe abanyamurenge kubera iki hari abacu bapfuye ibihumbi n'ibihumbi tugiye kwibuka ni umunsi twahariye wo kwibuka abacu bazize uko basa nta munyakenya kwanga kugurusha ubwo abantu tubagaye gute reka tubabwire ngo wenda bishobora kuba byabacitse cyangwa batabihaye agaciro cyane ntibazongere timuzongere gusoza uyu munsi usa naho basoje kare cyane kandi hari ibyunamo bibiri ibya Bibogobogo na Gatumba bashoje kare kubera ko banatangiye kare ikindi bihutishije gahunda
ubundi byari bisanzwe mubizi mwari musanzwe ko byari birimo ikizungu cyane cyane. nimba n'abatumirwa ruko bari abanyakizungu ibintu byihuse cyane byanashimishije kubera ko byatumye n'abana bavuye mu kazi baja basubirayo baja gukora bari bacomotse baravuga ati reka tugende twibuke twumve gahunda ubuhamya nibiki nibirangira tuje mutuzi ikindi buriya kwihutisha gahunda jewe ahubwo ko ndabibona ko byatewe yuko ari byari biriyo bibiri iki kintu batekereje ndetse n'ahandi kwisa abanyamurenge aho bari je nivyo nasabye chairman dukorana ikiganiro ndamuga ati babigireho mu Rwanda uyu munsi bibutse za Canada za Amerika ndagira ngo sinzi ahantu hose bari abanyabibogobogo na gatumba ntibazongere kwibuka gutandukanye bazabe ku musuma bizona bafasha kubera ko twebwe byadufashije gahunda ubundi abanyabibogobogo nuba ngo batangaga abantu nka batanu gutanga ubuhamya abanyagatumba nabo umunsi wawo bagatanga abandi nka batanu kandi umusariri ibikorwa byakozwe uyu munsi nibyo bisanzwe bikorwa gusa bagabanyije abantu n'ubundi abadusomera imyirondo abantu bapfuye basomye siko abatanze ubuhamya babutanze igikorwa cyose cyakozwe nta gikorwa kitakozwe kitaza gikorwa mu kwibuka twari dusanzwe dukora so ariko nanone kubera ko byari biriyo bibiri n'ubundi turi abanyamurenge turi bamwe ariko byaduhaye nibyo byaduhesheje kwihuta aha niki washimye cyane mu mitegurire y'uyu munsi uravuga tewana komite tuyihaye kudeshapa uyu munsi byari very very good nge nta kintu nagaye uyu munsi ikintu nagaye nuko abantu batitabiriye nka mbere ariko mu by'ukuri ibijyanye n'imitegurire ya protocole yari imeze neza uyu munsi nshimira abanyamakuru bari bitabiriye ku bwinshi kabisa kamera zari hariya ndagira ngo wazibonye ikindi sound yari nziza kurenza iyabaye mbere y'ubushize hari ukuntu hagiye haba utuntu ugasanga video barishizeho tukareba igice ibiki ariko uyu munsi byari okay so rero uyu munsi ikindi abatumirwa baje yemwe bantu muze gukurikirana ano macano cyangwa se aya mateleviziyo yacu kuri ya free media zose ziriya zose mvuze mwabonye hano muze gukurikirana abatumirwa bacu baje amagambo bavuze amagambo meza arimo ihumure arimo icyizere yuko anytime abanyamurenge twazabona ubutabera gira nkico wibutsa abatabashije kureba izo zose ariko bacire ku mayango batera amatsiko y'ibyavuzwe ijambo rimwe rimwe ukotinga bari abagiye bavuga twumva reka mpere umutumirwa wa mbere twari dufite umunyacubahiro Professor Lumumba ni umunyamategeko kandi ni umuntu ukurikirana cyane histoire y'abanyamurenge narahebye arayizi uriya mugabo yakurikiranye histoire y'abanyamurenge ni umuntu uzi tuvuganira ahantu hose muzarebe mu maspishi avuga agaya leta yacu ayibwira ngo aba bantu kubera iki mutemera ko abakongomani kandi ari bo why not sibyo ibyo yagiye nabivugaho avuga ko histoire yacu kandi agenda amenya karengane kacu ikindi agenda avuga yuko bafite urugaga rwabo batangije hano I think ni nko muri East Africa cyangwa Africa rwo kugira ngo bajye baburanira abantu atari uko baburaniye gusa bajye babura mbese abanyafrika umuntu wese wagize akarengane avuga n'urugero mu Nigeria wigeze kurengana hano muri kino gihugu nibo bamuburaniye abona n'ubutabera avuga ati rero namwe muri abantu tugiye gushaka uburyo abanyamurenge mugomba kubona ubutabera nubwo bitabara mpuzamahanga ariko na hano muri Afrika bukaba bwaboneka urumva ko yaturemyemo icyizere agenda avuga nyine ko hari izandiko nyinshi yagiye yandikira abakuru b'ibihugu nubwo harimo beza n'abatari beza ariko bake nubwo bamwihorera batamusubiza ariko aratubwira ko hari bamwe bamusubije kandi bamuha icyizere avuga ko hari n'abandi bari kwiyamamaza bavuga ngo naje nintorwa iki kintu
nzakijamo zagikurikirana. So ibyo byaduhaye icyizere nk'ubwoko bw'abanyamurenge kuvuga ngo turitabwaho, hari abantu bari kugenda bumva ibyacu anytime boshoramo imbaraga kugira ngo tubone ubutabera. Mu gihe cyo kumubaza ibibazo, Yego. utekereza ko ari iyihe mpamvu batahaye abanyamakuru ngo babaze ibibazo, babaza uriya mugabo bagatora abapasiteri akaba aribo babaza ibibazo mu bantu bapanzwe, bakavuga ngo nibo bapanze Hariya kuko twabisabye ntitwabasha kubibona. Hatanzwe impamvu zigiye zitandukanye. Biriya wenda ni imitegurire. Nk'umunyamakuru, wewe nk'umunyamakuru, je nk'umunyamakuru bari bakwiriye gutoramo basi n'umunyamakuru umwe wenyine, ntibaze kuvuga MC ngo nuko rimwe na rimwe abarimo ariko batubwira inzo kutuvuga ngo MC ngo niwe MC yari MC, ariko bari gutora umwe kuko icyambere bagomba kumenya dufite ubuyobozi. Itangazamakuru rya hano twaratoye, bari kuvuga ngo ese nkamwe banyamakuru hari umwe mwoduha akabaza ikibazo, ariko biragaragara ko nibyabo byateguriwe iriya. Twarabiteguye iki kintu, reka tukinenge abayobozi bacu tubanengere kuri kamera kugira ngo bagende babireke rwose bazabikosore. Kuvuga ngo ibingibi tubibwiye nuko hari abahano hari n'abahandi batwumva n'ahandi mu iterambere ryacu. Ni twebwe abantu ba mbere babanza gutera imbere no kubaza. Nimba tutabanje guteza ibyacu imbere, iby'ahandi ntibizatwubaha. Nimba abantu bashobora kuba batekereza bakavuga ngo ibyacu biracaciriritse, ibyanyu biraciriritse, reka muje kubza abandi, akimuhana kaza imvura ihise. Nukuri nukuvuga ngo ntibaze ejo hazaza, ntibahazi kubera ko turi mu buhunzi, ariko dufite icyizere kandi twese tuza tuvuga ko tuzotaha. Rero ntago nzotaha nk'umuhinzi, nzotaha nk'umuntu, nzoba mfite isuka, kamera na mikro, shinge radio na televiziyo hariya. Nuko rero abayobozi bacu rwose nukuvuga ngo iki kintu ibindi byari biteguye neza, bazana umushitsi mwiza, ariko mu gihe cyo kugira ngo bamubaze babloka ibibazo byacu ntitwabitanga kandi twabiteguye biri tayari byo kugira ngo at least tubashe kumva ico uyu mugabo atekereza. Ibibazo ni byinshi, byari byinshi, yari liste nini, ariko nyine bazamudutegurire reka tubibasabe kugira ngo mudutegure nk'abanyamakuru b'abanyamurenge tuzoje kumubaza ibibazo. Turabifite byinshi byo kumubaza, babikoze boba batugiriye neza, ariko nabo byabacitse ntabwo dutekereza yuko bari babigambiriye. Nuko wenda byabacitse muri ako kanya ntibyabasha gukorwa, ariko nje ndiko kanzu konyine nanenze, ariko ibindi byose bari bateguye neza, ibintu byari sawa, ibintu byari oke kabisa. Sale yari ituje, abantu batuje, rwa rusaku abantu basanzwe bajagara, ariko hari ahantu bajagaye basomye bavuze oye Rumumba bavuze ngo wazalendo ngo sisi wazalendo. Ubundi wazalendo reka tubwire abantu bahise banyagara, sare iranyagara, abantu bafashe rino zina nabi kubera ko abaryise barikoresha nabi. Ubundi turi wazalendo, abazalendo n'abanyigihugu, abapatriote bakunda igihugu. Rumumba reka musobanurire, yabashaka kuvuga abapatriote, ntazi ibyo muzamwita abazalendo iriwa. So rero ntabwo ari wowe yise umuzalendo n'uriya bari, ariko Leti Makanika bavuze ngo bibatije izina rya Wazalendo bararicafuje. Nibyo dushatse kuvuga ngo hakuntu twozoribaka. Ubundi abantu baharanira uburenganzira bw'igihugu mu buryo bwiza nibo bazalendo, ariko ababiharanira mu buryo bubi sabazalendo n'abicanye n'abise bazalendo. Yavuze rero ngo Wazalendo ngo sisi wazalendo, sale yose iranyagara kubera ko izina ry'ubuzalendo ni nkaho ritatumereye neza cyane muri iyi minsi. I think ko ariyo mpamvu. Ari ikindi nabonye basoma ababembe muri list, nabwo abantu bajujuye cyane. Wenda ntibabisobanukiwe, ariko baje kubisobanura nyuma. Bari ababembe nabitandukanyije n'ababo, banga kuja muri ya nkambi, baza muri ya nkambi y'abanyamurenge kubera urukundo ibo bari bafite, ntibari bafite, bituma hari bamwe muri bo bapfa.
baricwa bararaswa kubera iki banze kugira gute kukitandukanye n'abanyamurenge ngo baje mu yindi nkambi bo baguma hariya so abo rero nibo harimo wumvishe ngo harimo ni abo ahubwo nibo bazarendo harimo muzarendo uri buvuge muri Canada uri butanga ubuhamya kurumva ko ari ikintu kizima aho rero niho bagiye nk'abaseka ariko batarabisobanukirwa ariko baje kubisobanura no kuvuga ngo mu bantu biciwe mu Gatumba harimo imiryango y'ababembe yiciweyo yanze kwitandukanya n'abanyamurenge kuva muri Kongo bahunganye bagere no mu Gatumba barasubira barabana banga kuvuga n'abakongomani twese turabakongomani niyo mpamvu rero abantu benshi kumvisha bajujura ariko abo bantu n'abantu bitangiye abanyamurenge kugeza ubwo bafanye nabo cyane rwose iyo twibuka rero niyo mpamvu tubavuga muri ayo maliste niyo mpamvu tubagarukaho nabo kwibuka ikindi kibabaje Afrimedia hari nimba wumvishiriya nkuru y'abari abana bateswe muri Tanzania na kiriya kintu kiza kidukoraho kiriya kintu kizagisheje imitima yacu twumva turababaye pe kuvuga ngo umuntu wamutwaye ari mutoya uramujanye uramutesheje umuhinduye umugore wawe ntunamushatse uramubyariye gusa ari aho ngaho no gukomeza kumutesa abandi babaye abakozi bo mu ngo bafite imiryango twari kuzana twari kubakira bamwe bakiga abandi bakabaho no mu buzima bafite imiryango ishoboye ariko iki kintu kuba abana kibaje Lumumba wenda nawe ashobora kuba atarabiza ariko wenda mu buryo wenda yabyakiriye hari uburyo hobaho ubuvugizi ndetse n'uriya mu mama shimira cyane uriya mu buryo yitanze avuga ngo aho ngiye kuzaza ngira kuko n'umuntu ukomeye umuntu uri muri parlement ya East Africa n'umuntu ukomeye ntago ari umuntu woroshe kuvuga ngo ahantu nzazagira hose nzababera umuvugizi nzoza mvuga ubu sinanizi byanyu nabimenye nari mbifiteho notion nke none uyu munsi mwanya n'uburyo ngiye kubavuganira wenda kuko ari abantu batorosha ari abantu bakomeye hari ikizere njewe nagize sinzi nawe nimba wakigize ariko personnellement nje hari ikizere nagize yuko bari abana bashobora kuzabona ubutabera wenda nimba bashobora no kwegera president wa Tanzania bagatwara nk'umuntu umwe nk'uyu mu mama bamutwaye yoza agenda yerekana utekereza ko ari yihe mpamvu aba bana bataboneka ntibababoneka nuko bazi already babatayemo bavuze ko babashizemo ingengabitekerezo yo kubabwira ko abavyeyi babo ari bo batumye bishe mbese bakoze ibibi ari bo babatereranye bakaba ibibazo barimo babirimwo kubera abavyeyi babo yego nabo bamwe batangiye bishize hari n'undi muhungu wavuye Tanzania nanone yari n'umwisilamu yarabivuze ati njewe sinari nkunze umunyamurenge kubera ko bari baratubwiye ko mari mwebwe mwatumye tumera kuriye bireba inzu guverinoma ya Tanzania irabizi hari bamwe babizi wenda ako yo nabimenya kubera ko ababembe se saba Tanzania se ababembe bavuye muri Tanzania ababembe ubundi bavuye muri Tanzania niyo mpamvu bana bajanyeyo babajanye iwabo ababembe bavuye muri Tanzania so rero bashobora kuba wenda babyihakana ariko nanone iciza twobaza ngo se ico kirego bo barakijanye muri guverinoma ya Tanzania ikacirengagiza abanyamurenge nkumva jewe nimba batarabijanyeyo ari ukuja gushakisha gusa bisanzwe ko gushaka amagendo ahubwo babicishe nkuko yabivuze bice mu nzira nyayo bafata umunyamategeko agende batanga ico kirego ndetse babwire na guverinoma ya Tanzania ko hari abantu bacu bari hariya nabo bababwire babikore mu buryo bwa investigation nzi ko babona yego abana bagataha bakaja mu miryango ikindi kintu ni ukuvuga ngo urebye uko umunsi wari umeze uko igikorwa cagenze hari ikintu wenda sinzi nimba wakibonye protocol wabonye ukuntu yari panze neza cyane ni ibyo nabihereye mvuga ngo protocol jewe bansanze hano mu gitondo bageze hano in black barimo Nyakinshasa umusitari Nyakinshasa nawe yari yabukereye ariko asanzwe nakora protocol kandi ari iriya timu mu bikorwa niwe mugore wenyine wari urimo wabibonye
sinzi impamvu ibi bintu byo ni ukubera iki ari timu irimo abagabo gusa n'umugore umwe icyo nacyo muze kukidusubiza muri comment mutubwire impamvu protocole yari y'abagabo akagombye kubamo nk'abandi nka batatu ariko protocole yari iri sawa bageze hano kare cyakoze nijoro batanze ahangaha wewe ngo waje kare ngeze ahangaha wewe nagutanze cyane sinzi aho wari bageze hano in black kandi bahagera kare ku masaha kandi bari hano ejo nimugoroba yego kuva ejo ngewe nimba abantu barabibonye uburyo abantu binjiye baricara vuba nta kunyagara niyo mpamvu n'umutuzo wari uhari oya hari umutuzo uretse ko kino gikorwa n'ubundi kuva ejo ukuriye ibuka hano muri Kenya Gatumba ibuka pasteur ya ejo ari nimba barabonye aka interview yavuga ngo abantu bazaze bucece batuze ejo no munsi w'umutuzo wo kumva nta rusaku nta gukoma amashi nta nduru nta ibintu byose no kuba mutuzo rero kuba babyubahirije n'ukuri mwagize neza bagize neza ni navyo byabaye aho rero niyo dusoza niki dushobora kubwira abantu bari batazi bino bintu batarumva bino bintu by'umwihariko wenda abanyamurenge twe tubaretse abandi bo bumva runo rurimi twe tuvuga abantu bumva icyo nzi cyo hari n'abarundi abanyarwanda ariko hari n'abagande n'abatanzania yes abantu bumva runo rurimi ni benshi nkuko bivuze hari abagande hari abakiga hari abarundi hari abanyarwanda hari abatoro hari abantuze abahema n'abahangaza ayibo bose bazamumva ndetse n'abapfurero biwacu bararwumva ariko icyo nababwira hari bamwe utorenganya kubera ko badafite information nk'ukuntu uyu mumama yaje aravuga ati nari mfite kanusho sinari mfite honosi ariko uyu munsi so rero birasaba kubibagezaho birasaba kubi cyane nkatwe dufite social media kubabwira amakuru nkatwe dufite social media turasaba kubisakaza mu buryo bwose bushoboka mu ndimi z'amahanga ikindi nk'abanyarwanda bo icyo nzi cyo barabizi kandi kubera ko nabo bahuye nabyo babiha agaciro ndabizi abarundi si bose babiha agaciro kuko muri bamwe batugize kuriya barimo so muri bamwe batwishe barimo ariko hakaba bamwe babiha agaciro hakaba abandi batabiha agaciro so ni muri ubwo buryo rero tugomba kubabwira ngo baha agaciro bino bintu kubera ko babyumva bakumva kano karengane ku buryo abacu bishwe bazira uko basa bazira ari inzira karengane bimuhe nukuvuga ngo reka dusaba abarundi abantu bumva runo rurimi gusakaza bino bintu kwifatanya natwe kugira ngo ubu butabera buzaboneke kugira ngo ico duharanira aka karengana umunyamurenge agira abarundi ntibemereye ko ibi bintu bikomeza kuba kuko hari ijambo umugabo Mbayahaga yavuze ubushize ngo nta munyamurenge uricirwa mu Burundi urumva ibindi avuga reka tubireke ariko ngo nta munyamurenge uricirwa mu Burundi uriya navuga ni uriya ashobora muri kino gihe turimo hari icyo ya profise inyungu ziwe ku giti ciwe cyane ari no kurira ku banyamurenge kugira ngo iriya guverinoma igire wenda icyo yamugenera ashobora kuba yaranamuhaye akazi ashobora kuba ari n'umujyanama you never know ariko reka tumubwire ko abahiciwe je nabaye Burundi kera ureke bino byagatumba mu ntambara ya ndadaye je nari Burundi hari abagabo b'abanyamurenge bishwe abo barimwo oncle wanje tiumva none uko yoza kumpakanya gute njewe nzabapfuye ico gihe c'icenda na gatatu ndetse bicwa nyine babita gutyo babita nyine bishwa kubera nkuko bishe bari abanyagatumba tiumva ko ari kera nidushaka tureke ibi byubu hari abishwe ico gihe 93 none abo ngabo ni gute woja kuvuga rero ngo ntabishe kandi bazira ko hari abatutsi bazira uko baremwe nyine ngo nuko kwa kundi bazabatwita ariko aravuga ngo nta munyamurenge ngurapfira mu Burundi ariko reka tumubwira yuko hari abapfuye 93 sawa nuko nguko yumvishe abanyamurenge biciwe mu Burundi
ari n'impunzi none bari mu maboko ya UN Cyane. batandukanye ihema ibo babashira mu ihema risa ukwaryo kugira ngo babone uko babica ibintu UN ntibibamwe yo ga UN ni business iyo birebye abantu none se ntimuzi ko business UN ari business hatari intambara nta UN hatari ubwicanyi nta UN bivuze ngo ubu bwicanyi UN yabugizemo uruhare exactly niyo yaremye intambara niyo yaremye ubwicanyi gusa nuko abantu tuza tubyirengagiza nyine twama twumva ngo UN ariko Azumva UN nkaho ari nka nyina UN niyo bwicanyi nka muyomba none turashe UN niyo bwicanyi niyo plan kubera ko master planner hatari ubwicanyi hatari bino bibi no kugira gute no guhoterwa UN ntiyoba yo bibayeho gute nukuvuga ngo nibutse abantu ko byagenze mu Gatumba impunzi zihagera hahungiye abanyamurenge hahungira abakongomani bandi batari abanyamurenge bava mu moko yandi atandukanye bahageze yewe n'abarundi bahageze batandukanye abanyamurenge n'abandi babashira mu mahema asukwayo abandi babashira mu yandi basigamwo akanya hagati abo bantu rero utekereje neza nukuvuga ngo ubwicanyi bwa Gatumba bwapanzwe mbere yuko buba bwapanzwe mbere ko abanyamurenge binjira mu nkambi icyo kintu niyo mpamvu nkubwira ngo UN is a planner niyo plan nibo master planner so rero kubera ko iyo baba ari abantu baba barabavanze umunyamurenge aha umupfurera hano umushi hariya umurundi hariya bose bakaba bari mu nkambi nkuko tuvuga urugero turi hano Nairobi turanye n'abakongomani turanye n'abarundi tugire gute hagorofa tuba mutwe nyine sivyo ico gihe rero aho twari kureba nimba bari kuzaza binjira mu nzu bisha gusa bagasimbuka ariko already bari barateguye bo bari bazi plan bateguye baravuga ngo abangaba muje hari ni gute ko bose ari abakongomani ufata buno bwoko kandi bose ari abakongomani ubu kabashira hari abandi ukabashira hari already nuko abazungu batuzanege amacakubiri nukuvuga ngo nikibazo umunyamurenge arimo wenda tubigarukeho uyu munsi njewe ntekereza ko atari ikibazo kiri kure n'abazungu iki ni ikibazo kirimo abazungu n'ubundi nibo bagikreye niyo mpamvu turi kuri ni nka chessboard igisoro uzubona ukuntu izina ryacu ritumbagira kuvuga ngo urebye uburyo bikorwa uzubibona bose twari tuzwi abanyamurenge ariko wabonye uburyo izina ryacu ryatumbagiye rimwe ngo pafu ni bande baritumbagije n'abazungu kubwiye nyuma kubwiziye mpamvu hari ikintu njenza mvuga ngo muzogenda abazungu batubonye mu bushobozi batubonye kuba mbese abantu bari stable batubonyemo abantu batafite ubwoba batubonye turi abantu bahangana cyo guhangana kubera ko duhangana bituma badukoresha n'abantu batava kwizima batutava kwizima bituma kubera iyo mpamvu rero bakomeza bakumva yuko niba dusheta turirwanaho tituri buve kwizima noneho ibo inyungu nabo bakomeze bari nico ni naho ngaho ni izina ryacu ryazamukiye turabizi se iyo birebye ubona abanyamurenge babizi ibyo bintu ni baki kandi ahangaha si abanyamurenge gusa tuvuga n'abatutsi muri Kongo kuko twese twarashezwe muri ako gatebo kugira ngo tuza dukomeza twicwa muri bene ubwo buryo ubundi umuzungu atinya umututsi ahava akagera umuzungu atinya umututsi ahava akagera azi ko umututsi ahava akagera ni umuntu utavugirwamo kubera ko ari umuntu utavugirwamo iyo amushize hariya rero guhanga niyo ubona na Sudani biriya byose urebe ahantu henshi uzarebe haba harimo ikintu cya erotike kandi aba ari bo bantu ubwo ntibo baba ari ikibazo oya si ikibazo abazungu ntibadukunda kubera iki kubera uburyo badusanganye ubwenge uzogenda ukurikira amateka neza y'abami guverinoma y'Ububirigi ukuntu yari yubakitse baje gukoroniza basanga neza igihe cy'ubwami ariko neza bipanze batarageze mu ishuri ibyo bintu basanga neza umwami afite
afite iki, afite umuki, donc guverinoma yose uko ipanze, ingabo ibiki, umukuru w'ingabo, donc baranaresista kwanza banze kubayoboka. Yego, kubera iyo mpamvu ashaka rero uburyo bwose arema, asanga turaba batwita babashaka uburyo rero arema urwango mu bahutu kugira ngo bange iki abatutsi. Naho batangiye nabo gutreninga, bafata abahutu barabazamura, nibwo bafashe bakayibanda baja kubigisha nabande nabambonye umutwa kugira ngo bagire gute baze bihindure, bica abatutsi, bakureho ubutegetsi bwa gitutsi. Ariko nta kindi, n'umujinya wabisha uburyo bari bazi ngo barasanga ari nk'abantu gusa bo kuragira bijije, basanga kumva umutipe barwabugira nabande bapanze guverinoma nka kwa kundi kandi nta wabiberetse, organisation ihari. Rero birangira abazungu batinya abatutsi, baravuga ngo abangaba tutabacinyije tubacagaguremwo ntitwobashobora. Divide and rule, ibi ngibi ni system y'abadage yo kudividinga no kuyobora kugira ngo mu Banyamurenge ivyo bintu ubona bitarabayeho ubu nyine cyane zarabaye. Ariko izi division izi uretse ko nta nico zitwaye, nta nico ziravuga, nta nizihari, ntizirakomera, ziraho ngaho n'utuntu turaho. Uzibona nk'ikibazo se cyangwe bo nta kibazo navuga ngo kirimo, ariko habayeho ukundi kurenga coba kirimo. Ariko kurenga gute? Hari ikintu kiza kiba gusa twebwe gatura ubwoko bumwe. Use kurenga gusigaye kwica mugenzi wawe ni uku none ni uwango kuratangiye, ni kurenga kuzoba gukabisha. Kurenge hehe? Ni dutangira kuzaza mpura nawe turi hano muri Kenya, kuko nyine ko turicara ku meza imwe, nimba urakagara turicara dusangire, nimba naje ngo ubu muricarana cyane mugasangira. Kubera iki tuza duhurira mu makwe? Bavuga yaravuze ngo ninjira mu bukwe nabwira ati mukabutahe, duhurira mu makwe, ngo ninjira mu ikanisa bamusohore, duhurira mu makwe tugasangira tukaganira. Politike yiwe nyina yumva kuriya nanje nkaba nyumva ukwanje, gusa twebwe Abanyamurenge ntibirarenga, kubera kurabona ni umunsi byarenze n'umunsi utazobona twicaranye mu bukwe canke nkanga kugushingira. Ako se ntitubabashingiye se no kubarira hano abo tumaze gutaha. Harabuzi bashingiye utugara umunani nk'icumi bangahe ni nk'umunani canke 20 nanje no gashingira se Umunyamurenge se ngahe tubarire twumve. Oya sinobavuga ariko barahari kandi narabutasha. Buri serious ubutugara pire tukanishimana nkishimira ko yashatse. Bivuze ngo tugarani n'Abanyamurenge nese ko bataraba sabazarendo ntagare ngahe nimba ari bazarendo nibagende baje gutura muri iriya misozi irimo ababembe, tureko batabisha. Nico kigaragaza yuko nta macakubiri ntaki. Duha igitekerezo cyawe aha muri comment section. Twarimo tuganira n'uyu mugabo ni Demu, twarugiyeho iminsi myinshi tugira ngo duhure, ariko ntibizabasha gukunda. Ariko twarimo twanariza umunsi muri rusange n'ibibazo ikibitera, icatumye ibi byose bibaho. N'ubu ntaho cagiye, ntaho kiraje, kiracari ku Munyamurenge bado. Umunyamurenge aricwa ku manywa, aricwa mu gitondo, aricwa ninjoro. Mu by'ukuri Umunyamurenge akwiriye ubutabera, kandi mvuga ngo ibi bintu by'utugara byari bikwiriye gushira. Abanyamurenge bakaba umuntu umwe wo kugira ngo baharanire kubaho kwabo. Impamvu nkuko bivuze, impamvu bigomba gushira ni kubera ko duhurira mu bintu byinshi. Turahurira mu kiriyo, tibaje kwibuka se ntababo bapfuye se aho tugashingirana, kubera ko hari ba data wacu, hari ba rumuna bacu, hari babyarabanje. None se uwo nguwo aza nzoreka kumutwerera, nzomutwerera kuko ni amaraso yanje. Icyo tutumvuye ikantu tutatumvikana gusa n'uburyo bwo kumva ikintu kimwe muri politike. Ariko se bundi muri politike
abantu bakwiriye kumva ibintu kimwe Oya. uretse na politike no mu buzima busanzwe. oya ntabwo n'ubuzima busanzwe n'ubundi uzarebe no mu ikanisa muzamuri bamo ariko ntimwumve ikintu kimwe ntibabonye se abo batenze ngo banze kunywa ameza nose uko baza bumva tibaza nabara abayumbe ntibumve kimwe n'abandi bayumbe n'abapasteri nubango rero izo ni ibisanzwe barabashimye bose ibo biriya ni ibirara aya bariya nabo n'ubujiji ntabwo ari ububandi gusa n'abisama abandi ahubwo ni ibandi barijijutse bara ni wazalendo nk'ababa ibandi barijijutse nabise nabo wazalendo mu bintu abazivye arimwe nyine ariko kuvuga ngo reka tureke kubagarukaho bano kubera ko ari abo mu ikanisa twa tubibazo zacu z'abanyamurenge ariko bo bagende bareke ivyo bintu bagiye tubona bino bintu turimo byanze bikunze nje mfite icyizere ko tuzongera guhura nk'abanyamurenge twongera tukaba bamwe reka tugane ku musozo gira ico uvuga dusoza ubundi kubera ko umwanya uragiye icya mbere reka twihanganishe abanyamurenge muri rusange mwese aho muherereye twabuze abacu wowe wabuze uwo muvukana neza ni mubyara wanje ni muyomba ni masenge ni sokuru donc abanyamurenge murabizi ko dufite urukururane so rero reka mbabwire ngo dukomeze kwihangana ntitwicwe n'agahinda ngo tugengwe n'agahinda ahubwo twiyubake kugira ngo umwanzi wacu wa wundi ubona ko yatumaze ahubwo abone twariyubatse twarateye imbere tumeze neza ibyo bizamuca intege abura uko agira icyo nicyo cya mbere ikindi ni ugushira hamwe no kuba umwe no kugira urukundo kubera ko turi bene nyakivurugu bavuruga mu cyatsi kimwe reka ngushimire cyane kubw'umwanya wawe n'ibiganiro byiza abantu babashije kugirana kugira ngo tuvugane n'abantu ni byiza reka mbwira abakunzi ba Free Media mwebwe mwari mudukurikiye kugera aha ngaha tugeze Imana ibaha imigisha turabakunda babwira ngo baje iwanje kuri MI African TV bazokande subscribe iri zina rivuge neza MI African TV nuko ngaho yi spelling MI African TV mbese n'ubutasi bwo muri Afrika nza nkora ubutasi bwo muri Afrika nico bivuze mbese MI nza nkora ubutasi ngatumwa hananiranye ari MI y'abongereza oya nje ni y'abanyamerika nzanja donc MI ni babandi baza batumwa handi hananiranye so rero babandi njewe nza ntumwa handi hari amabanga nzaja guhishura ya mabanga naho rero bagende bakande subscribe ngaho ni musimbuke kuri channel yiwe mu supporting abakunzi ba Free Media mugende mu supporting muri biganira akora ama analyse menshi n'ibindi byinshi ubundi umuterere hwibuye hari cyo bitwaye kanda kugira gucya gusa ndabashimiye rero ni Mwungura Gabi Emmanuel mwari muvugana kuri mic ni kuri Free Media live ubundi Imana ibarinde ariko abenshi mutaza kwandika ngo ndavuze ka director ngaho ndakavuze murakoze cyane A world of stories.